Amen. So, when he was creating umuntu, he wanted to find a resting place. Ngoba resting umuntu wayesolona ngalo arresta hayi kuphela uNkulunkulu in this creation. For 6 days then why create? Ngosuku lesi-7 waresta. Right after usuku lesi-7 umuntu wasesempini ngalo uNkulunkulu yokusave umuntu. Ebasithi uNkulunkulu esempini yokusave umuntu. Esempini yokusave umuntu. But uNkulunkulu bazalwane bami couldn't find rest. Ngiyawazi ngilokho ukuthi uNkulunkulu bazalwane bami nayo edinga rest. And this rest kunywa ngathi sikona ukulala. Ansigona ukulala i-rest lena is whereby spirit is manifesting through it. Whereby when I don't think the spirit ngabe uyayenza through umzimba wami. That's where you find rest. Ngenizwe when an unclean spirit leaves the body of a man, it goes through dry places seeking rest and finds none. Guys, a lot of them uyayisugest ukuthi demon mephuma umuntu ifuma lithole bese i-dry place. You cannot find rest ngaphandle komzimba. When a spirit is outside the body of umuntu bazalwane bami nga-interact nomuntu, it is unrested. And I want to fully rest. So uNkulunkulu bazalwane bami, that's why he created Adam. He wanted to create a vessel ezokwazi ukuthi contain. I-contain igcwala kwakhe bazalwane bami. La azokwazi ukusenze njani uNkulunkulu ahlale khona. Guys, a lot of it, because the spirit na spirit has an allocation of rest. Hallelujah, bazalwane bami. So lento lena ngifuna sana siyibona na Isaiah 66 kuthumela that one. Thus says the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye built unto me? And where is the place of my rest? So la bang ukhuluma no-Isaiah ambuza umbuzo la. Isaiah uthi heaven is my throne, and the earth is my footstool. Wasabuza indawo yokuhlala kanjani? Kanjani ukuthi uNkulunkulu basathi ukuthi kalezulu imesifa nazaba ezulwini. Satshelwa lokho phela ukuthi hayi menifa ngizohamba nini ngaNkulunkulu uNkulunkulu as many mentions. Ngiyazi naleyo many mentions awudwa leyo nto. Oh, but uyazi lana uthi la uNkulunkulu eseconsideration into eziwu-2. Lezi zinto eziwu-2 izona zinto which are known to man to be the biggest things. Umhlaba nezulu. Umhlaba lo la sokubuyela umhlaba wona nje. uNkulunkulu ubiza nge-footstool yakhe. Isinabelo sokuthi uhlala inyawo la. Hayi ukuthi hlala angwazi ukugcwala la emhlabeni so ngcono ngibeke inyawo zami. Bese baba bathi izulu leli bagcwala nje ngesibona ngathi yona ekhulumayo lokho ongayicabanga. Yabo izulu ayikho umuntu la phakathi ongamtshela ukuthi uya understand lezi ezulwini. Akufuni book of Revelation ungitshele ukuthi yini uya understand la. Eyodwa. Nje sibone ngelo abaningi nento zona amehlo umzimba wakho kanjani. Uzibala nami lens yokubona ezulwini kwangayona lens lesinzwa ukubona la emhlabeni. Ngoba umuntu wabona ezulwini ngazi wayengamehlo. uJohn wayengenawo amehlo but ubone ngani? Kusho ukuthi khona amehlo ekubona ngawo ufike ezulwini. So mefika uJohn ezulwini uthi mebona lapha uthi ayisiye an angel. Uthi ngibona le angel unyawo lawo lugcwele umhlaba wonke. Uthola unyawo lugcwele amanzi wonke. Uthi make yashouta le angel le. Uthi i-third of the angels of heaven was ama-birds. Iy'nyoni ey'ndizayo kuthiwa ziyawa. When it shouts umhlaba wonke trembles. Iy'nyoni zomhlaba ziyiwe phansi. Uyayizwa lento leyo ukhombisa ukuthi i-magnificence yezinto ezidala zingabazalwane bami so huge. Kuthi wakhona ingelo senamehlo umzimba wonke abazalwane bami. Which is represented dimension kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubona yonke indawo. Abadingi ukuphendula usabona uNkulunkulu bazalwane bami. He can see every place emile kule ndawo kuyona. But ngiyabona ukuthi izulu is something very cool. It's very majestic. Ngihamba ngibuleka njalo umfezulu lokukhule ukukhule. Mina ngiyayicabanga nami ukuthi ayishisa zimile ngalokukhule ukuwa ngempela lapha ngoba ayikho into ngayi-understand uma zami ihlanganisa lapha. Bebona lonto leyo uyafika lapha yebo futhi ziningi izinto ezenziwayo. Uyabona ukuthi i-magnificence yezulu ingakanani. Base uNkulunkulu uyasitshina leyo ndawo le ngibona enkulu na contain. Ayikwazi ukungigcwalisa ungithathe ngiphathe ngawugcwele bami mina ngihlala khona. That's where my throne is. Uyabona lento le ilangiveza khona ubukhulu bami namandla ami ukuthi ngisigorana nami ngihleli lapha ngephi ezulwini. Uyabona but uNkulunkulu mefuna uku-interacta nathi akafuni ukuveza ubugora bakhe bazalwane bami. Akafuni ukuveza bazalwane bami ukhonda ukuthi amandla akanani. Uzama ukuveza ukuthi uthando lwakho usithanda kanani. Hallelujah.